Hello guys, tunin intro khat na sim kit utin. Hi intro he sim baya bay hin velau chun no honong na sim thai jing deu hi. Ama sapena intro sim na ni tuni intro sim na hem mando ju kindmaster pro. Kindmaster watermark zalo pa naman inuman deu hin. Ji kindmaster hi na dei wala ano description ako link ako kan pi di hin la kan ki download nang. Ama sapenin intro si video hong kipat intro ana mubang bango chu sim deu hin abaya bay hin ama sapena chi deu chu create new neutin. Man la aspect ratio hi 16:9 man la chung lang right side corner chung lang ako next me lang man la image asset kat black color kat select do hin mas pen chi click nang image asset kiti hi man la black hilan nang man la chung right side corner chung la x me lang man la chi timeline hi 12 ho tabang duration ni 12 ho tabang ko in nang aman la timeline hin kai shot nang playhead ako in nang aman toy yet do hi pm tile logo yet do logo en dia chu layer me en lang aban la media me en lang nang man device gallery achu logo hola na ko am ti chu select lang to kin ke logo kan select de hin chu logo na select chai ting le chi logo timeline his me en lang mala chi shunya ben lang ban le chi logo hi select ket nang chi chung lang black color chan chani kai nang kitu chan mala twa hi in yet kit du chu template khat mandu hin template chu ti adam til layer me en nang aban le device gallery achin nang nang template chu hala mam chu select nang device gallery apat in chi logo hi right side kon lang he la chun split screen kiti na mo de option hi chi split screen me nang ban le chi bala chun full screen bala chung lang check mark correct hi me nang okay chin tol to nang ban lama sa pena chu chi logo select nang option khat chroma key kiti hi aji chu china bola wala green screen pa hi mang loading na logos ki mathai log de chroma key me nang bala chi enable bon nang chi ke color kiti hi blue ahin chi green nang mana select de green chi select nang mana green mana correct mana okay timeline hi select nang logo timeline chi fit pon chi hoitan kitu cha na koi de logo timeline hi me nang le chi logo hi chi timeline select nang chi saw hoi chi logo le black color hi select nang chi kitu chan tol to nang na wala chunga pa yung select nang chunga pa yung select nang chung tol to nang akitu ta hele chi kitu chat timeline to han kitu cha na tol to ta hele to I bol du chu this timeline to le chun a timeline hi chi timeline hi 8.158 in select nang la text add do text chin ya chu layer me nang mal text select nang channel min kan add de cs tag cookie nang na ki ding man la chin kai su na noi hin le cha jam nang style to phone hi lo phone hi wala chi dam chile right side corner a dabar e me nang chi custom phone hin phone na dewa na description akan pi de hin la khona ki download nang
demote regular hi jang tin chi le sa jam nang demote regular mala check color khiran color option chi kang lai chai kon he men nang mala color hi nang ma dai de tag cookie china no man channel min juke nang to ai chahi chi tag si click nang man in animation ko je cha fade timing hai 1.5 ko nang bal okay chi kito lo la ko to nang guys sim chai tabang ri tan chi khat venan ba sa wing ka thi to a china setting khat na bolo tin chu pi ham tan left side corner a hi setting me nang man na video me nang man na chi video end of project ke chi enable board nang aban la timing hi 1.25 aban la x left side corner hi x me nang sim chai tawin to hi pi bol do ham tela save i bol device gallery save ti bol do ham tela chunglang right side corner la hi arrow mark hi me nang fhd ki 1080p select bol ben nang aban 30 fps frame rate na bala chip phone bon nang aban save ase chi me istan chu hitain guys non jong na sim thei na ki sim thei ta du ka ta sanin nong set tan subscribe bol la yo sen ka channel subscribe ni bol pi on lang aban ting chi sang hoi jo phajo video hin bol ki du hen in bol ka 7 na bon 7 bye bye